Akubejalo madoda enyakathweni nengizimi. Kwenze njani? Lalela, uyabona lento moyithathile. Isibungile sakuyona inini isigubhu ini. Hayi mkhulu, uyithathe lento uyishisa kanje. Ngithe mina bukusisa kahle kunelahle la. Ngabe usifunde umqondo. Ukhulume usho ukuthi namhlanje ebusinessini namhlanje ngifuna lokhu nalokhu ujule ungathi hey umthakathi inini lento ekuthiwa isibunge lento le nithini waza yabona ke amatopi ayayishisa lento le amandi ayayishisa lento le yayibona kodwa ke thina ke ngoba siyenzwa amakhambi esintu simixe nokwaseNdiya sish convert izoba strong wesibese sifaka lemfihlo le yalamafutha Solomon ke lo hayi ake seshisa sibone ukuthi uzoba njani phone 0727W47804 mina ngiyona lenyanga elapha ngenye indlela ke hayi ngilapha ngesintu nje straight hayi mkhulu kusalashwa ilumbo kusalashwa inkinga akudilwa ngemali kuphela impilo mone salon ngithinti uzoqala ngale step sokuqala ngikuphele into imfihlo le kunezinto ozoyifaka ke wena isoftware uthizeni la Thozani bogogo asesivale